Wasal tmiem ta' sajf impenjattiv għall-20 ta' coaches fi dan Sport Malta għal-programm Summer on the Move. F'dan il-programm attendew bosta tfal betajiet u kapaċitajiet varji u l-coaches ta' Summer on the Move ħasbu biex joltu lil kulħadd bl-aħjar mod possibbli. Nużaw rotation biex it-tfal jesperjenzaw iktar sports differenti. Mela it-tfal once jiġu hawnhekk se jagħmlu ċertu ħin ma' coach, wara dak iċ-ċertu ħin se nduru u jagħmlu ħin ieħor ma' coach. Allura bekk jesperjenzaw kemm sport differenti, kemm coaches differenti u jintegraw iktar ma' nies differenti. Il-head coach Ennio Desira spjegalna aktar fid-dettall kif tqasmu l-gruppi ta' tfal fid-disċiplini ta' sport differenti. It-tfal ikunu mqasmin bl-ages, nibdew minn 4 years u għandna sa 16 ġili anka 17. Ovvjament jinqasmu fi gruppi differenti according their age. Meta qed ngħidu fuq sports li jsir indoor. Fil-waqt fis-swimming naqsmuhom skont l-abilità tagħhom. Ikun dawk it-tfal li jiġu bl-armbands u sal-aħħar tas-sajf ħafna minnhom ineħħuhom u jkunu jafu jitgħallmu b'xejn u jibqgħu tilgħin sal-good swimmers li jiġu jitgħallmu l-strokes magħna. Kellimna wkoll lil xi tfal li kienu preżenti għall-aħħar sessjoni ta' taħriġ li qalulna l-aktar affarijiet li jogħġbuhom f'Summer on the Move. Toġobna ħafna Summer on the Move għax nitalmu ħafna sports differenti u niltaqgħu ma' ħbiebna. Għax jekk pereżempju għax ħafna mit-tfal ikunu id-dar u ma jkunux jafu xejn jaqbdu jagħmlu, allura tista' tiġi u jkollok x'għax tagħmel ħalli tibqa' enerġetika. Għallulna wkoll li mkienet l-aktar disċiplina ta' sport illi ħadu gost jipprattikaw. Il-futbol u t-tennis. Il-badminton u l-futbol. Jiena ir-rugby, il-futbol u l-long jump. U minkejja li Summer on the Move spiċċa, il-coaches jappellaw lil ġenituri biex fix-xhur tax-xitwa ikomplu jħeġġu lil uliedhom biex ikomplu jipparteċipaw f'aktar attivitajiet sportivi.